Mimi nitumana kanusu. Sasa kutumana kanusu, jamaa mwenye tulikuwa na yeye job. Aliniletea kanusu kama nimefika hapa. Sasa nilipokunywa, sasa jioni nilipanda nyumbani nikaanza kutapika tu hivyo. Sasa asubuhi nilipoamka nikaona sioni vizuri. Tukire guku thibitari ndahurwo thimu mwanake wa my brother ni murwaru ndarona aranyire njovira toka twamureta Kimbimbi twacoka twatumwo Kiruguya thutha ici tũ Kiruguya one guku thiini ngirua thutha wa kunyua njovi arenderetue na kuiria gwitu kuonekana iranyua igate andu metho na ira nituthikite mwanake umwe o irio ino itagwa Miriru Gacuria tutirenda kurikiriria kuthira turenda kurugamia undu uyu muthi tuge tutirawende itura riri ringi turenda kumiriria biu tumingate tukume itura riri specifically ritagwa Gacuria Moyo ndiyo ritwa riu riaumire kundu ndiromwikari waku no ndiyo riaumire ku thina uria wi guku ni undu umwe kwina njovi ivo irathondekwa ni mundu o umwe tuwi na ndiwi kathira atia kwina ira ni turathikaga umwe kwina ungi wari na thina wa metho na thaa ici riu kwina ungi riu norire metho riu tungikirikia atia tiga nonga twandamanire riu kuma umundi riu katwandika demonstration ta iria ina raira kuria tauni njitagwo Robin Chomba Kariuki na ira nituratuikire makumagaria muthee nigukoragwo guku na njovi irarugwo ni andu guku nicio iranina andu thaa ici wakuna andu mora metho airi na ndiravoya kiboto kia muthee kioneke muthee tondu wa tucokete tukaruta bombo iria avuvagira nayo kuu kiravu kiu nikuo atigire koguo nikuo anyuire njohi ya mwico.